10 takmičara je krenulo. Da, bre, da izginu sad. Dior, Zoran Pepe, Aron, Panama, Adriano, Kalibra, Natalije, Dustin. A Zoran? Da, Zoran. Sa vozačem Zoranom Krlićem ima lepo prednost. Enzo na prvoj poziciji Sava Žujevića. Dior koji je na trećoj poziciji sa Tomas Ivanovom. Čovjek je u prvoj poziciji Aron, Ox, Danka SG, šesta, potom Kalibra, Adriano, Natalija E, Dustin. Meni prvo Vahler, siguran, brže, prednost je nešto manja. Na drugoj poziciji Enzo, na treću poziciju probija se Panama Ox sa Željkom Vojanovićem, na četvrtoj poziciji Dior PB, Petrović, pa Žujović, pa Željko. Sada na četvrtoj poziciji iznosi Adriano, Aron, peta pozicija, Dior PB šesta, Danka sedma, Natalija E osma, Kalibra deveta, Aron. Vahler, Panama Ox, Adriano, Aron, Enzo, Danka SG, Natalija E. Ma ko ode ono ispred? Devetka je ono ispred Željka. Adriano. Odnosno Kalibra je sada krenuo. Ali ovaj ne popušta. Vahler, vodeći na drugoj poziciji, Kalibra je u borbi, Danka snažnija, sada izlazi na drugu poziciju. Na trećoj poziciji Adriano, Panama Ox četvrta, Aron peta, Kalibra šesta, ulazak na učinji pravac. Uz unutrašnji deo staze kreće se Vahler sa Zoranom Petrovićem. Drugu prugu izabrao je Saša Grojić za Danka, Aron na trećoj poziciji. Ulazak na cilja, Vahler, Danka, Aron, Adriano, Kalibra peta.